basta guapo at non casuelo, jarak lang karelo, sigurado ating babaero. Itong turyok kakilala tayo, hari dengan ding hanggang matsura, oneng uling malaman niya bulsa, mentia asawok, balita ko pamilongan libre, di ngakalat siya ng babae, nung bisa kong manyawat kareti, balugalang sexy. Mr. Reynold Calma and Dea Santos, BM Bang. Ketiatu, basta guapo, asmong casuelo, jarak lang karelo, sigurado ating babaero, ating makwakaring babae, ketang santingan aning lalaki, ating makwakang matsurang lapi, makwakang dekoksi, mas buri ko na ing matsura, importante marakal ko pera, o nanang ko ing wapong maporma, pirat namang bulsan, o nanang ko ing wapong maporma, pirat namang bulsan. Yan o yung lalaking gwapo at